Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Gubwa neza rero wo mukunzi wacu, ni Rubavu Buy and Sell, kampani ya mbere ikugezaho amazu n'ibibanza biri affordable hano mu karere ka Rubavu. Uyu munsi rero ni Rubavu Buy and Sell twabazaniye ibibanza bibiri. Buri kibanza gifite metero kare 500 n'ikindi gifite metero kare 500. Ibibanza biri muri zoning nziza cyane hano mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Rukoko, hafi y'ibitaro bya Ndengera. Ibibanza rero twabazaniye ni ibibanza byiza, ubona bikorotiye n'amabuye, rugwita ushyiraho korotire gusa n'inzu. Ni ibibanza biri muri neighborhood nziza cyane, ahantu bari kubaka amazu nawe nk'uko ubibona muri background. Ni ibibanza bari kubaka cyangwa se iruhande rwaho bari kubakaho amazu asobanutse. Ibibanza rero duhamagare mu ba mbere, reka tubikoreke neza. Urabona ko magaze mu bibanza hagati, ni ibibanza bibiri byiza cyane, kandi buri kibanza gifite icyangombwa cyacyo, no kugura uhita ukorerwa mutation. Nkuko nabivuze, buri kibanza gifite metero kare guhera kuri 500. Akarere ni Rubavu, umurenge ni Rukoko, ni Rubavu, akagari ka Rukoko, hano munsi y'ibitaro bya Ndengera. Iki kibanza kiri iburyo ni cyiza cyane kubera ko impande hafi ya zose zirakorotiye. N'iki nacyo ni cyiza cyane kubera ko ubuso birangana, kandi hagati harimo igikuta cya fondation. Urumva ko ari ibibanza biteguye bimeze neza cyane. Kuva hano magaze ugera ku muhanda wa kaburimbo, ushobora gukoresha nk'iminota itagera kuri 5 kubera ko ni hafi y'ibikorwa remezo. Hano hafi hari amashuri ya UTB, hari amashuri, hari ibitaro bya Ndengera, hari isoko rya Karukogo. Kuva hano ugera mu mujyi wa Gisenyi ku isoko rinini, ushobora gukoresha nk'iminota 10 yonyine. Urumva ko ari mu mujyi n'ubundi ari ahantu heza. Ahantu magaze rero ni ahantu hakunzwe, abantu bari kugura ku bwinshi, yaba amazu yaba ibibanza, ku buryo nawe kwagira ikibanza ukabikamo amafaranga cyangwa se ukagura ikibanza ukubaka. Ni deal nziza cyane waba ukoze, kubera ko mu minsi iri imbere iki kibanza kizaba kigeze kuri miliyoni 40 cyangwa 50. Duhamagare rero ubundi wigurira ikibanza cyiza kuri miliyoni 30. Ikibanza gifite ubuso bunini, ikibanza kiri mu mujyi wa Gisenyi, by'umwihariko hano haraguru neza ya kaminuza ya UTB, munsi y'ibitaro bya Ndengera. Iki kibanza cyangwa se ibibanza bibiri ucikwa, arabajya baduhamagara ibibanza byaguzwe. Izaba ari deal nziza cyane Rubavu Buy and Sell twabahitiyemo, tukazibazanira kuri miliyoni 30 ugatwara ikibanza gifite metero kare 500 kuzamura. Ibibanza byiza rero biteguye, imbibi zabyo zose ziragaragara kubera ko hari korotire y'amabuye. Niba ukunda ibyo dukora, komeza ubane natwe, ukore subscribe kuri channel Rubavu Real Estate, udukurikire no ku zindi mbuga zacu zose. Ni Rubavu Real Estate. Dukorera mu mujyi wa Rubavu na Musanze. Ushobora kudusanga kuri office yacu i Rubavu, tukaguha service ijyanye na Real Estate. Niba ushaka kugura, niba ushaka kugurisha, duhamagare cyangwa twandikire.